Zmaj ždralj je prvi od dva romana o Milošu Obiliću koji pokriva prvih 10 godina Miloševog života i posljednjih 10 godina života cara Dušana. Po našoj tradiciji car Dušan je pronašao Miloša kao malo dete na planini Cer i odveo ga na svoj dvor gde ga je i krstio. Zmaj ždralj može da se nazove i kao neka vrsta prednastavka Kosingas trilogiji, jer se u njemu pojavljuju neki likovi koji će se kasnije pojaviti u Kosingasu, koji se odigrava jedno 50 godina kasnije. U romanu teku paralelno dve priče, jedna mitološka koja se odnosi na Miloša Obilića i druga istorijska koja je o caru Dušanu. Iako mi je bila prvobitna namera da napišem knjigu samo o Milošu Obiliću, istraživajući o caru Dušanu, jednostavno car Dušan se nametnuo kao glavni lik u knjizi i tako da je on ostao do kraja. Ono što me najviše zanimalo kod njega jesu, ajde kažem, i knjiga, tu u stvari tri bitne stvari, okosnice u knjizi, to je prvo odnos cara Dušana prema njegovom pokojnom ocu, kralju Stefanu. Druga stvar je bila njegovi razlozi i pobude zbog čega je car Dušan bio spreman da prizna papu kao vrhovnog poglavara. I treća stvar, ono što je onako malo misteriozno, tajanstveno, jeste njegova ćerka. Naime, postoje vrlo jake indicije da je car Dušan, pored sina Uroša, koji ga je kasnije i nasledio, da je imao i ćerku Teodoru, koju je on pred kraj svoga života udao, odnosno dao sultanu Orhanu za ženu. Ako je to tačno, a postoje neki ovako dosta čvrsti dokazi o tome, onda je zanimljivo to što je kasnije, odnosno da je sultan Murat, da je ona Muratu bila maćeha, što je ovako daje jednu posebnu dimenziju cijeloj priči. Inače, o samom Milošu Obiliću, jedino što znamo o njemu, to je iz narodnih pesama, tako da je sama priča o njemu izrazito mitološkog karaktera, dok, kao što sam rekao, caru Dušanu je bazirano na istoriji i te dve priče, jedna tanka nit vezuje te dve priče, a to je sudbina koja je ovako karakteristična i zajednička sa samom trilogijom Kosingas.